le sili le so i le ao le sili fo i le au nei lona ali tau lava ina ia vea so i whape o lona ao le au na fo i whape o lona ali a whai o latu ta ua le matai o le aingo pele sapulo i le sili o na whape atu fo i tangata o le aingo o le nei aua tau te matatau ia te ila tau Wai le ai se mea o lo fiufitia e le whaalia. E le ai fo se mea lilo e le whaeloina. O lau e whai atu i ate o tau le pōri uri, tau te tau atu le le mala malama. O le mea fo i o tau la ona i o tau talinga, i o tau tala i atu i lunga o whale. A o fo i tau te matatau i e fasioti le tino, e la tau te le mawhaia o na fasioti le angama. Ai leo no tau matatau i leo o mawhai o na whano i a te ia le anganga a toa ma le tino i kena. E le whaitauria e ni manuiti se lua i le asawi. E le ai fo i sola ua e pa ui le ele au noa ma lo o tau tamā. A o tau laulu lava ua whaitauria o mai. O lea ua tau te matatau ai. Sili o tau i manuiti e tele. O le nei. Ai se na te tau tau au i luma o tangata. O au foi o te tau tau ina o ia i luma o lo tamā o i le langi. Ai se whawhiti foi a te au i luma o tangata. O te whawhitia foi o ia i luma o lo tamā o i le langi. Aua tau te manatu o sau e watu le file e mū i le langi. O te lei sau e watu le file e mū a le pelu. Wau o sau e whamasei tangata maron tamā. O le tamatene fo i whamasei mo tina. O le awa fo i whamasei mo le tina o le tani. Whai fo i le tangata mawhili o lona ai. O le ua tele lona alofa i lo tamā po lo tina. Ai titi a tia. E le au ngā le a tia. O le ua tele fo i lona alofa i lona atari. Titi a tia. E le au ngā fo i lea i a tia. Se le amelun sa taulo muli mai ia tia. E lea o ngā fo i lea ia tia. O le maualona ola, mau ai ia te ia. A o le wha mau lona ola ona o au. E maua e ia. Batu o tua te talo ia te oile reitai ao, ia whetalai mai, e alai loa nganga pa ia, e alai loa fionga. Ia matou lagona i le nei tai ao lo whetalai whamalosi mai. Lo i te wina o lo matou savalinga lo matou atua. Talo i whapenau whamruia le whalongo le tino ke riso. E latou oe o lo whalongo mai e whalongo mulimuri ane i le nei savali. Whamalosia lo ainga. Teimi lui tau o matou iai lo matou atua. O matou te talo atu te whao o mai lo valea o le me whaingaluenga i lea te mai o e le suafo Yesu. Amen. We have been reading from Matthew 10, verses 24 to verses 40. Those who need a little bit of English from. So I will not read that passage. But you need to look that up. That will be the basis of what we are going to talk about. Matthew 10 is all about discipleship. O le mataupu se fulu o le tusha Mateo taupu ile so fa soina le ola le so. And lo tana no Yesu ile vaenga mua ile au le apostolo tos fululua e tau ai lo vai tau le ile se senga o le vaenga o le matau pulena ara wai se confused ato ma fa ta wina tato mea ele fai mai ia tato o le vaenga mua le au so mare au ina to Yesu e o ele o ai le ini du ese tau lava o mamoia Israel. Ma tuina tia te la tau le mana, tu tuli ei te moni, ma wha malolo ai mai, ma whai ei wawenga.
na mai whapitoa I o lato whaiva so e tsuma le lua. O le maenga lona lua o le tala I le au. Ngā luenga wha so o tala noa I whai tau le leo consix. Tala noa tai au. Le teimi o le pua ngā tere. Ma le teimi o le toenga lua mai o Yesu. Tala noa I eile maenga lona lua o le nā. A lo tala Yesu wha longo le mai I nisi tūte e tolu. Wha o ngā ina le leia e le malosi o le rili lau rangi le teimi le nā. O le ainga, o le lotu, ma le whainga maloa tangata. I nisi tūte na whatuina e le tua e o atua le teimi na wha o ngā le leia e le li o le rangi. E wha sanga te e ai I le fionga ma le upumoni o le tala le lei. Tā taula I le teimi le nei. O lea o tātou wha sanga I le lui tau. I to tonu lava o I nisi tūte e tolu. Ainga, whainga maloa tangata, le lotu. Au. Lela, o ina lea o te manatu e tala I eide wha malo singo le tātou whale. Tantala noa e tātou sa vali I vai aso e tolu o tuana I atu I le, tā ua o le, whafonga o tātou I le hewa I aso, ma le hewa I aso e le atua, mo mi e le tātou muli pe I le atua, ele le tātou whalongo I na upu. Tātou whatua ina le taitai ngā le atua sila fia le atua le ala tātou te ui ai. Alleluia. Saonga le muwalo le atua ui ai. Whaingatai ai tātou. Ea man tātou wala whaivi inga I maalalanga I le mana o le atua o ia tātou te mano malo ai. Tātou sa vali lalo tamai. O le tāu o le tātou tau sini o mano malo. O le atia e o tātou loto attitude. Manu malo le filifilinga e whai o tātou loto. Au o tātou whātua toa o sa I lui tau ma tofutofonga ma whainga tā. O le savalinga. Tātou wola wha maoni e whātu tusar savali o tātou wae ma mea tātou tau tala ma tātou tau tino ai. I le atua, ai sa li lifa le tala I le wha malo singa o tātou loto I whale. E lo tātou wola ya e mele tia enga o tātou whanau. O le taiau nei, o mana o ai e tala le tātou wa ai. Le ngata le tātou loto I whale, ai tā ua fo I lo tātou wa ai, I lo tātou whale, I to tonu o le lio, le mea atoa, le tātou watu le malo, ya atoa I mo le lorangi. Le wha malo si ai o tātou, le wingo le tala, it's good to be encouraged locally. For le tau o le whaamalosi o tātou ainga, but we must also be aware of our position in light of the big picture. In the light o le tātou to tonu o le tātou o tunu, le malo, ma le lotu I lona o ina I whaamalosi ai, o le winga le mele o te mana I whaamalosi ai. O le whaamalosi o e le ngata o le atali, o le awhawhine, o le atali so, ma le awhawhine so. Ma le vala uina o e te wha maoni wha so o I lo a inga, le malo, le lotu, ma so se mea lava tātou te a ngai I ai. So o le mea lale nā, o le lau tala noa tuai I le tai aole nei. A le wha mamafo fai upu ian tātou whaia e, o le tala mai e Yesu, fear not. Aua tau te ato tu vale, aua tau te matatau. Lo ta ua I nā pēa tolu whawhana, ta ua le upuna, aua tau te matatau. Le mele aua tau te matatau, aua tau te matatau. Whalongo mai tātou whale, tino keriso. O le au penga ma losi ale nei ale li o le rangi na whai mai ale amatanga o mai le so, e whate te le ina pēa lama le tai au, the same weapon, e le sui ala o le fefe. O le wha matauina o na tangata, the weapon of fear. Wha o ngā mai le li, o le rangi teimi e tātou te iei. O le wha matauina o le tangata e tau tala I le ami o tonu. O le wha matauina o le tangata e whai o na whaiva e tusa mo le wha masinonga a le atua. O le wha matauina o le tangata e whola a le fionga a le atua. Maanga ese o lo whapena o na galue ina mai. Ma whaonga ina e le limo le rolangi, o le rio rolangi, istangata. E whai maa o pēnga e wha matau wai, istangata.
E tele la tangata o le atua o lo whaavatu ia angai mawhai na whai mātali ai whale tonu leo langa whaso. Every o kako o mai na wa whaola ina tato, we are sons and daughters. But discipleship is a different thing. E mawhai na e le suia lo tūlanga atali ma lo tūlanga whawhine. Sonships never change. You are a son when you're born again, you are a son forever, a daughter. But discipleship, e ma fully left so, ilo taui. E ma fully ai le wha, a ona le sola, e suia mai le so whiololo, so le ngā, so roko wha maongi, le faithful disciple. It changes in degree of commitments. Yeah, that's exactly le mea le tātou te whasanga i ai le teimi le tātou te ei nei. Ua ngu le tele o tangata o no le atua tuwale. Ua whawatu ia whaima o isi tangata i le malo o le atua tuwale. Ua whai le tele o keusiano ma soo ngu, ma soo le oa. Ma so fa lilo. E o uma langa la tangata lochi sa mo ilo lotu. Ale fa fita oli na. Ole me o lo mo mia. O na ole. Mana o mia le ri. Ole taimi ole so. A ole tau na atali so. Taimi ole atali ole so ele fa fefeina. Ele fa matauina. Langa whalongo mai tātou whale. Langa ese le poto le li o le laulang. O meto tia le malo le pouli uli e. Ese le aili lilo. Male ata mai. Me fui ngai la inga whainga tāna sa ili le ami o tonu i mo meo mafutanga. Whainga tā ina tuli loa le ami o tonu ma whamsinonga tonu i mene o pulenga li ma whai pule. Awa foi a foi e eise me o fale tonu o leisi makai. Ia ngu le le yang ke foi aku le si makai e ke kaukala lo kaukala fo. E fa pe na la le mele tupu sa mo. Ele ngata e sau le malo o le ngu sau ko kongo le loku. That's the challenge. Ile teimi le o tato ye nei. Ai mai se fa pe eise me na fale tonu o langa. I love you. That person control your life all the days you live. Elengata foi le na a fai foi na maua sau mea mama mai seista ngata. E po le ala pio pai fere e ngu le ia o e leanga o le whamorianga na maua mai e. And you fail to sound the trumpet for righteousness. Mo ia tātou whai gatai o na whai le whiriwhilinga. Ma e le fa leo lau tala o le so o Yesu. E te tau tala i le tala le lei ma e le fa fitia le li i teimi uma. Teimi whainga tā leo e enta tō tunu. Hallelujah. Tasi o tātou te talo de tā ua ana pōl tātou mawhtanga te talo o tātou te talo e na ia. I loa e le keusiano lana matawha i oi le vāman porkiki. Ia loa e le lotu lana matawha i oi le vāma le porokiki. Besa tātou te talo e na pō. Langa o le whiau o le lotu o le whiau wha porokiki. It's a political message kako whiau. Langa o le whiau i le malo. It's a message about the kingdom, it's about the king's authority. O piu a vele o porokiki o se upulega. Wa umafu ina whaita tola ugo i teimi ua tōna. It's not. It's about rulership. It's about governing. O pio le anga ona o ami o tangata o lo whaia ia mea. Ma fu angara nei, e whai le tupu o le atua i londo. Ai whai mara perefeka e la koe kaukala le kupu. A pipi o ala le tupu, a lako le perefeka tupu. Ai le whai e whai se tupu whatatia ma le tautero. Lome le tala le atua i le la fua sa vali. Ele tupu ai sea, whalogo le mai tato whale, tato e mataiu a inga, tamao a inga, pulenga lima whai pule, Samoa, o tō olo whapena o ngā lue whalongo le mai, because nobody can handle power. Nobody. 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 Nobody can handle power.
O le mafua anga ngā le whaingo fia o ngā corrupt o le tangata because power corrupt. Absolutely. Ere a o i lai no tia i le ola o le tangata o le atua. Ngā ale whautau tai tātou, we become corrupted ourselves. And we fail to sound the trumpet. Makako le whaleo ai leo le, ma tātou le whaia le whamsidonga tonu. Longa tātou te leo saloto by the fefe tangata. We are not free from the fear of people. Some people control our lives. Hallelujah. Now le taua na mele na tātou wha malosi tātou. Be a son disciple in the home, the government, the church. Ya me umalawa le tātou te. Iai. So le urutala le nao tātou savali le tae au le nei. Praise the Lord. Faithful son disciples. Atari so fa maoni, afa fine so fa maoni, tama so fa maoni, tina so fa maoni, atali talavo so fa maoni, whaingaluenga so fa maoni. Praise the Lord. So le wala au mo tātou le teimi nei, fear not. Fear not. E leo tau talama lu tātou malosi le tino, wa kako ke kukua umalama lu tātou malosi le tino. E leo kalangoa mai le ngā. Talk about the heart. Oh, be fearful. Ina ia mauti noa ai tātou lu tātou whaima sofa maoni. Atali sofa maoni, amfirva maoni. Mea mua le fola mai e Yesu i. O tātou la unga nei whai leo ni la unga fau, o la unga wha manatu. Na tātou asia foi mate o se fulu, kausanga aku, kuanga yaku. All our messages mai ngei kaimi kausanga kele. O au wha manatu uma whai au ia. Ia tātou. Hallelujah. Me mua. Ia iloa le lei e le so le ola e ola hai. Be a son, faithful disciple. You must have no doubt whatsoever about the life that you live. You know exactly the life that you live. I know. Le ola o Yesu. Le ola Yesu, le ola so. Ma le talari, e le silia tuale so. Ilona ali. Po le au na ilona matai. Le winga le tala Yesu, o lo wola, e ola ioe. Lale ola, o le ola e upuia. O le ola e fale angaina. O le ola e tau le angaina. O le ola e sa ili e tangata mafatu e tangata mea e tau le angaina. Uia e se uma li telo teimi. But that's the tactic of the devil. Ai fa mai lo tala Yesu, that's your life. Ale no foi that le mela. You will be quiet. Pe o ina faintale me. Ona le ai se tangata ola e fia tau le angaina. Ele ai se tangata ola e na tura e fia upuia. Al fa mai le tala Yesu. Na lato tau au le tau pito siringa makuia. O au o le sifio ke mongi maki Apollo. O au le rio pilesa pulo. That's your life. It will do that to you. And that's your life as a disciple. Ole e upule angaina. Ole ola e whaia tangata utala. Ole ola e fatu e tangata moli mau pepelo e winga ia te oe. Ilo wa inga, ile malo, ile ngaluenga na te ngalue ai. E o tangata eli mai sa ili. Pe o mele fai mai nei fi nau ngai lungole. Ka ke ofo foi kai ka soli. Le o nga wisi ngaka eli mai lunga le anga ngafi o isi ka ngaka ma fala la mai ma ka o mai nga sole ka ke ofo. Ai edi kwa le ise me ia nga faku le o le edi elinga.
La whalonga mai tatou whale. Whalonga mai le mele o te whaia tuai. Langa o le upu e whasanga ilo tatou. Iko whatangata ola. We want everybody to speak well of us. O te mana ia tau tala lelei uma tangata. E te mana ia tau tala lelei uma le ai tatou ainga ia tatou. E koe afe e mua se ainga e kaukala lelei uma kanga ia oe. So settle that i o tatou loto. E o ai to tonu o le loto. In fact, religion will be very strong in the hands of the devil. Kon te mingi o tangata whapena. That's your life. Hallelujah. Hey, that's your life. Olona lua. Ina ia malosi. Ye ilo le ia e. Le ia tau pule pulenga le anga e lilo pea. Le ia ni whainga pio e lilo pea. E le ia ni whamasinonga tonu pio e lilo pea. O le tala Iesu fianat. E au mai uma e le atua mea i le pouliuli i le malama. E le ai ma se mea e nā tia. A whai o lo tau le anga ina oe. E au mai e le atua i luma lo tau le leia. A whai o fatu e tangata tala. Ma tua ina ai oe. Le whainga lo a inga. Le lau ngā luenga i le malo. In fact, o le teimi nei ngā telo ngā luenga i le malo. E whape nā lama o na whai na nā lama whainga le anga isanga ta uma. Whalongo mai. O leo te tala noa tia te oe le lau tele o le taua. Malama lama ma le pōliuti. E le aise me tau stangata e tū le wā. A whai e leo o tangata o le malo le atua tangata ia. Isi. O kakaka uma le malo ki Apollo, no middle ground. O mea uma foi la e whai e tangata ia te oe. O mea e whai e tangata o le pōliuti. But sad to say, e o oa i te tonu o le tapo inga i le atua religion, the people will do the same. A wha maila le tala tu ispaia. Au e te atua tu vale. E le aise me nā tia. O me le whai ai li lilo ne ia malo o whatasi si tia whai e tuai lea mea ma whausia mai lea nganu. E whaasanga uma mea ia i le malama lama i luma o lea tua. E au mai uma lama i le li lunga ia whainga leanga. Tai pia o le mea lena vesi ai le laulangi. O mai nei a Samoa. Karo se ia whalongo uma au Samoa. Nga vava o i le mea lea. E o lava ia i le mea na vava o ai nei le COVID. Kai mingei ua sao uma uku. Wai? Langa lau wai loa le valea o le mea ngawhai. Boom na o mai le taimi le atua e koe fola i luma o le marama lama le mea lea. Ma toi fola i luma le ngā ioi o le mea a kole. It was a deception. And e o ai tangata na lato tūle i o le mele i Samoa, they are all silent now. They cannot deny the reality o le mea. Le awa sui nei le whainga malo Amerika la ori uma la wana whainga o mawhai. Wa ngai aku. I le mea. Wa le taimi e whasanga i tangata le mata o le la. Ele se le tala le atua. O mea uma ma tau pulpulenga e whasanga i te le whina ngalo le atua. E au mai uma i luma. Au mai uma i luma. Lera le te le whewhi ai o ele so. E te whasanga le matangi o tua. Inga ma whainga le anga uma ia. One day. E a mai uma e le atua mea na i luma. O tua inga ma whaunga le anga. O tato vai i le atunu. Ma mea ua tautia a. Haukia. O lau whamalolo istanga tale malo. Ona o mana, ona lau avela tau noa e o le palota. Where's the loa se fuko e o lau e aile aso umanga seki. Se longa e o ki ei, ko a malolo tanga tau lau oi. Ko mi milo solo mea. Mi milo, this is the battle. The battle for righteousness. Ale sa talo e na po ia nga lue mai le tua ia lofo le tua nga lue mai ia. U ele limo le tua le official from Sidong. Falo me tato fale, o le talo tia mei
La lo fa ya so le mtaka fa la tele lo ma fo le ka ka lo fa la kele not just our house. Look at the reality. La le ta tala no I me. Ta lo mer ka go fa. E ma mai mana to isangat. Ale ta tala no tanga ta fa ya ko lo sa vari ka. Hale ta ualena. O tatou I lo le melea. So ia fai galilo uma me fa pe na e fai e tanga. O tala tu spa ia e ia kai me au mai lunga bala. Always a time au mai e me uma ia. E lunga. Praise the Lord. Tutono Amerika lawa. O samania ma tutulu mo famsidonga isi fama sino silio sa Amerika. ZSS. Ona lato fai unga na fai. O le tano atu le ia se me lilo ele a moia iluma le atu. O la o fa sanga ne yai o sa ili atu nei I vaenga tupe ma le telo le tupe sautu tonu le ala le nao le fai o lato fai unga e tau la me ina I tangata no mai soli tu la fono I tonu Amerika. Awa mai ne le polo inga ina fa pena ona ka sue mo kakaya ma ki poki e fa lava tu lima o isi fa masino ta ofi e te tau ona fai le leini pe palo I o tangata ia ina ia toi foi toi sa ili atu e fai kau milionga kupe e au mai e lango ai le mea la lo tau fai sui le la wa mai ngai le malam e dei se me lillo e le falia o tatu falongo nei le mama o tatu o tunu mama o I fam silonga le lopo feo fai le lopo ai ga so ar kama le mo ki ai kia oi vore gorkam ku au oki mai malesi fa finge kau le lopo ai foi aisa ala ta me milo uma ia mea ele ai se me lilo ele au mai ele tua ele se kala au ele se kala se perfeca tala Yesu tala le fear not o le fai malo singo tatou foi le tau falo mai la ngai fai foi la na fala ina tatou atali afa fine ai fai me valea pe fai me pio e au mai ai lunga lo fai me pio don't ever think e nga ki e fa va lo fai me pio ale kala ki ke oi avis po mo Yesu sa finat o atau problema fai e au mai ai lunga. Praise the Lord. Alona tolu o me ia so swani ia te oe. Olo wi lo le leo le malo si anga e lave ina mata o loto mai oe mai le fa mata wina tangata. Know the life that you must live is the life of Christ. Know that everything will be brought to the light. Everything done in darkness, every false accusation, every deception, every evil act that is done to go against the Lord. Whanau le tua, o whainga mi o le tonu umai, o mea umai whasanga I tala le rek, o mea umai whasanga I le li. Will be brought to light. O po ainga mai ai, anga whasi anga oki eiku I aku au, e sawa I lunga. No matter what, po ainga whaia. O ainga oki ai le pro, e whawhiga profesa lea, e au mai ai lunga. It will, Samoa, kala Yesu, it will be brought to the light. Don't ever think, o le mea lete iei e te whaavavau ai le mea lete iei. Don't ever think o lete se ei se I se nofo ali, e te nofo ali e whawau. One day you will sit no more. That throne. Whai foi o whamasina maloia, one day you will not wear that robe.
One day. Tato uma. You're going to face the gun. One day each and every one will face the gun. E mga yan kalas ko inga, makuwala yan pala mengi. Olewo kalango ay me. This is how we involve in politics. We talk about unrighteousness. Me, markalar ko inga makuwala nga. Koi kikia, oi furi ngo sel ko inga foi puleri. Fa markalar ko inga makuwala. Amai set koi ma ngai fa set koi kikia. Koi kikia faali mal fina ngalo le tu aya faali mal fina ngalo le tu ke fa ko ko mo ye fa me ko ke ifi uma kalar ko ko ke ifi uma pe a faali mal fina ngalo fa yakko ya ke ko ke ifi uma. Praise the Lord. Ole ale malo si angai tau te sa loto i male fa ma tau wina le atali ma fa fine ole tua fai ngā luenga le malo pule ngā luenga le malo makai o ngu tātou ta mai te tonu o tātou a inga maki ngā olea o le tātou matau i le tua. The fear of the Lord set us free from all fears. Se le faina pe fa pe e se me o sai ai o e se ska ngaka ola. Se ska ngaka ola kusi me ale lima e ke oi e ke fai kau kalaloa kau uma oi rau. Oi e ngā mea there's one day e tu wai lo roto i le atua. You will never be free from that. Only the fear of the Lord will set you free. Pole ale toi ngā whif. Hallelujah. Tātou la o au foia. I le ai ama se ako ko le o langa ngai ai. Ai le wala winga yesu o le makua le anga fai o le o langa. And I don't care pe alu se eri mai lunga lo o ngafi. I don't care. Because you are digging a dead man's history. I don't fear accusation. I don't fear to aiga if I made tangata chawa ngafi. I don't fear that. Because I fear the Lord now. I'm forgiven. I'm free. Apa wala me ka pole ai nge ke wa yese me fa le kongu inga o mo fa lo inga o nga ile. So le winga nga tato. Who cares? What tala le awe ko ke fefe ka kala ko ke faya me faki nga ai o em. Fa le nga yo e ya pe fasio ke fo yo e pe kuri yo e ma nga luenga. However that person might destroy you. Don't fear them. Let's fear the Lord. Amatanga le tamai le tua ma le poto le tua tato ata mai ma tato mata tau i le tua. O le pule o tato tino ma pule o tato wanganga. Fai e tangata mele a uma so what? Fai o mai fai o kak woki ai sesi. Go to heaven. That's the fear that sets ke usiano lo sawai na ne te mi mai le tua tu vale. Ma me o lo fai ia te ilato. Praise the Lord. Tau le tua. Samoa. Ele umalo polonga. Malo wola sei tia fa matawino o e tangata. Na le tano tia tia so. Ai fa pele o ele o se atali o le tu. To ele so. Ele o le upula le moe. O le fionga moe. O le teimi o le tu o lo loto ele tu. O le teimi o le fa ma o lalo lo loto. Tali le fa o la tanga le ri. Fai o e matari au mai e se a matanga fo. E ona fa manuia mai lo le nganga o le tua ia che. Ma mai ele loto tele. Ngai le ma fai ona fa loto tele o ele tua. A fai ele ia che o elo na nganga pa ia. Ai le ma fai na ia che o elo na nganga pa ia. Tu sa pe te fai mai ia pe a fai ele fa lo ina lo nganga fa tua ia Yesu Kristo.
You don't have the Spirit of Christ if you don't have Christ in your life. So mo tātou lea tunu e o whalolongo mai le nei sa vali le nei sa. Fear of the Lord sets you free. But to fear the Lord, you need to repent and give your life to Jesus. That's the beginning. Ya mo tātou la. Hallelujah. Fai leis tangata nai lo tua oi e le fefere mukule kaukala e mesa. Fai leo kele. A e ngofo kafa lo ko lua tamalo fai ei. Woman, e le fefere mukule tautala e mesa. Fai oi fa fine lau tane e le fefere mukule tautala e mesa. Aves popo mo Yesu. Ele fefe foi lo uku e kaukala. O ka ko vai ele me ka kia wo ye le ku. Wale fai an kangi kangaka ai ko o le ko fai kang. Fengi me o fa pe ele in kangaka o kangi fai ngi morianga ai ko fai ele wa nga le puipuia tangata. What on earth is happening? E avatu mori mau e su e fai Yesu su e ave ka loka mori mau sorry e se ia meali o le o ka loka mori mau ala ka fa ka sorry kula fo la le mafu anga le mele fai gei fear to shut everyone down fa maka winga a fia ka kala care. Care. Reality. So, faithful disciple. Praise the Lord. Fear the Lord. Faya oi yake oi ka wai oi lo wa mai fai ei. Mata ile tu. Ta ile tu. To fear the Lord. Ko kongo le ainga, to tonu I o, to tonu le lotu. Fear the Lord. Praise the Lord. Fao me ai na fa loto tele ai. Au so. Pe o mai fola mai ai se ke mai ate. So what? God cares about his own. E manatu mai le tua ia te oe lo na tali so le fai ngā ruenga le malo. E manga ia mea Amerika e kau ke mala malama i le ngā solongo ka longa i le laulangi o le mea. Ala o shut down e ples ke ngo Amerika mo me o fan foi e ave mo me o sosoangi fan dai me fai e peole ka kule I mo le I ona wai loa e lai kiki kupe a refunds ai kele kupe la tu I tanga au vai nga lai fai me esa mo la fa lo mai. Ia le foi nga ka ua mai ngai o len ko koer ka ko fa afe ku pele a o fa kai kai ka sanga le ka le ngai ya ka ua ngau mai pe pa ko mai le fa afe nga si ka ko fa nga ai fa mata fa ma oni pe a metalo le mele I o ga mai le mele ku pe ele fa nga le I pe a wa ku e ku pe u mai nga lu u mala mai o le mele e u o le ngai ku pe nga ko fai coi foi. Tele o fai atu nei o me fai ka ko vai but think about it. Ele se le tala leo te fai tu. Tasi leo menta tu talo ai. Fai lo tu ai.
ele sau ona po ke le mala mo le mele fai ma yer kala ko praise the Lord. Ngau pi ngaki a me ye au mai e me yo fala ko nga me ye fan mai fai me ngau pi ngaki a me lai a le kanga pi ngaki la ngo fo mala wa nga ye fai me sesio moli mau na fai e se fai fe au ya Amerika la vea i ma Australia music ona le tasio ma fuanga ona le gu le lotu la nga wa kele fans mal malo. Oisi tangata tele ala Toelupe le vaenga le ka o the elite, the people who have the money controlling the world. O le tele yo la to vaenga tupela e alu I fala putonga e ta o fala putonga fa keusiang. And they and all that silenced them. Le ala nga o te fai mea mala malamba lava I lo o langa I le tua. Kaluanga faula inga ka ko loto ma fa sanga I le tua. Not once I ask a fai pule about sekala. Not once. Never. Never. Au ke malo mlama I uo mea. Now te leo fai atu ele ni fa mo nga na mo boinga fai mai ai la to fai talia. But asking for it is a different story. La triso, God cares. Siri le manatu mai ole atu ai on tangata ele tu la foina tato ele tu. Ele tu la foina ele tu na triso mo na pile so. Le tu la foina le tu. Praise the Lord. Siri ka ko I mang wiki e lua. Fai tawina. O ai o ka ko lolo e fai kau. Kau kira kala Yesu. Manatu mai le li tato. Praise the Lord. Lotu tele. A fai ele tali mai le tu e fali. Ali le mele le lo temi. Kali mai akayao. Fali ali mai kayao. O tau foi tangata le tu o. Wa fie mo me fa sidonga le saoma. Fa o auto me to tino. Fa pena o tau sairis mea. E mai le tu o me na luma. If not your time, your children will see that. Yeah. Next one. So atari so fine so mahoni le tua e no fole le ta yala le lo loto o lona fa sili lona tua lona ri o le fa sili foi na o ye lona tua o lo fa upo e sul foi upo tolu tolu o le na tau ta ua o lumo tangata o tau ta ua foi o ye lumo lo tama falau tele le melena elena se tala Yesu olena tau ta ua lo wingo ole winga le tala olena te faia lau tele olena te faia le fina ngalo le tu i lumo tangata tau foi ele ri lumo lo tama ole loto tele ole fie faia na fe au man fatinonga e faali tu ai Yesu ole le ma fai ona sui la na fai unga no Yesu
Le lau toi whaia tua le tala lea Samoa. Na o whaia le teimi na whaia le whono le na au mai nei. Le whona lau toi whaia tua toi wha manato tua ile me lea. O le tala na o whaia. Ma le tele o tangata na matanoma whaia le tala lea. Ina ua ama ese Samoa le leina i tawai e su na maliu mo Samoa. E whaasanga Samoa. Ina o ingo le me lea. Samoan government will pay for this. You deny the Lord, he denies you. Le swinga na le wa iloa uma na ya ele swinga ilalo o swinga nga saulu fatum tumunga. Swinga le saulu fatum tumunga ta ofi le nainga nga o le sua usule old version. Ele fono le. Ama ese le mo Yesu ona le fono e sau ele tupu per kangia. Whoa. Wangi. Wangi le mele wakup. Ele tawol falo tele o la teliso. La fineso. Cannot deny the Lord. The Lord will eat. Lord to tell it. I ever tato wo I taimi ilo ile aulo lefsi. Ele se sel tala tu sela o pelu e o taimi e o le taimi lu ele tu me uma. There comes a time that God will shake up everything. Ina ya tu le be le balui. So that what can be shaken will be shaken. But the things that will stand will stand. And disciples will stand. Faithful disciples will stand. Hallelujah. Ele na tau tau pesi a Yesu le wi kau o Yesu lu mo tangata. E fio mai o be fai. Mau fai unga, mau fatinonga fai. Hallelujah. And then the last one, umalo man kaholaunga. E loa le le ataliso. O le fai maso. O le tau o le mea. Being a disciples is warfare. It's battle. Le winga le tala Yesu. O tere sawe mai se file mu lo rong. So I did not come to give peace to this worldly system. I came to bring the sword. Psh, psh, psh. Ole tau le mea. Hallelujah. Akariso, afafigeso, tamaso, tinaso, talaboso. It's a battle. Le wigo le tala. We're going to face conflicts. O le taimi lena sa wa Yesu maliu o mai taimi nei. Le wiga ngal tala. O mea uma lo nga yoi ai mea ale pauliuli ma mea uma ma Yesu. O kene sa wa me se file mul mea o sa wa mai le pelu le upo le toi. Bring the sword of the word. Bring the sword of the justice of God. Hallelujah. File mu ole lo langi le fai nei. Ma Yesu, kire isa o mase file mu fa penga. Interesting. Kulai mai o kamalo Trump, o preso mai America Trump, preso mai kako. It's good. But it's interesting. E ala na fai atu interesting. Langa leua fakalo fai Trump male lalo langi o kelo malo ala pikata. Whakalofa fo'i male, kai o Syria. Ar kai o Syria is a chief terrorist. Number one chief of Al-Qaeda. Interesting.
And all religions are coming together. Whapea ngā o marikus paia. Le mera ngā wha mai esu. O te le isau e mai se fi le mu. Le mera ngā ngō sau e mai ere peru. E le ai ni sota inga. Whare tapua inga e whaia e ese mai le mera. Whamatatu spaia. E a mai e Jesus fi le mu. That's battle. That's warfare. O lera tatu whasolo umaneina. Kako fifi le mu. Kako whawo ai. Ioi. Kako whawo ai. Ai leo le fi le mu ngā lea tū. There's no true peace without the Prince of Peace. World peace is a deception. It's a false peace. Religious peace is false peace. The Lord says the sword. That's not for me to grant the peace. The sword. Ele ai se file mu, le wingala le tala whalogo mai. O le so, o le atali sola. Never compromise the word of God. Ele ma fai le atali so, ona ia tu malie, le pule o le fionga le tua, ina ia fausia i so tanga. We don't create peace at the expense of the truth of the word of God. Pe fai mai o le mea umare te tau tātou wāngai mai ai, a fai e le o le whire mule, a lai fai mai ai le taratu spaia, o le atari so, say, no, so. Pero la nganga paia, le mea fai, o le taua, it's a conflict. E na pau ale o le mea fai lai manao tātou le atari so, ia e fifile mu. The only way you can get the fifile mu is to compromise. Pau ale mem fai na fifile mu o le tu mali na fai leo o e maso lilo maso le iloa maso e le ngangana. Then we are just unknown disciples, known for nothing, because you are all silent. No, the soul is battle. Le winga ngale tala Yesu a fai sili tatu alofa. Ele le winga le tala ele fa le tau Yesu. Ale winga ngale tala. A fai o le tama so o teimi o fa pela ile to. A one fa se elo wa inga ile se e le tu so mari fina ngalo le tu. O el tinalo to tele. To tele. Tu sa pelu winga i mer fale. Le ai kau ke le manga o kau ke ngofo se mea e se lu mo le tu te o atu o ele ngā luenga ke le manga o e maua sau kupe a wala ele elea. You don't receive bribe from people. Ela langa talans e ai amor sa tauro la la wigo le mea e la wigo sa amor sa kaulo lo le fa kausa sa fili sa kaulo ke la pai fa kaulo mai ele se o ka se sa fusu ye so yo sai mo alo i lo e se o ko i lo la uria sa fai peleo sila mo la uria alo uso mo ko le lile o solo un po ole so o la cabeça foi ngiu sila ole ambo sa ka ambo le va lele ambo va pe aso ma eu fa ka ole anga le ulo lo ka ala ka menga sa fai ala sa ka o ka se sa ka e tau te le fam sino lo to tanga tai fai ele me o ke le fam sino fo o pe a ma ka ka o ma mo mas ka sa ka o mo le sipi ko la le o a fai fongo lu ya lu o kai o kaule le fai sa kaulo mai sa we amo yo e o la varanga ke fa ko ese ko ile ngu ya ke o mo fai va be o bunga that's okay ala wi al tanga tala yesu fa fe amor sa kaulo fai fina ngalo le tu simple as that sky fai fina ngalo le tu lo li ile ile mele ngalo conflict le me pese mai la le lo rangi ba mai tanga o la me ma ngoi kaka compromise.
compromise me. Ya ole atali so. Mala fine so. Fai lo tu ai ke le loia ke o ke fia so fa maongi ya Yesu. Fai kala. I don't know about you, but I want to be a faithful disciple of the Lord. Praise the Lord. Tatou mai pe fai mamadi lili. Mana tua le tala le so fo le fai mai le tala tu spai le so le lo. Ai no le aso na mali wa Yesu wa le la ma so le lo. Tired of being a secret disciple. Tired of being a pese a Yesu ai o kun me vela le kawa ngu le se kala. Dala me fai ka malonga. He stepped forward and carry the cross of Jesus. Ai fa mane tala le so le lo. Wai man ko le ngor so nga. Ya lo su la va ku manga be a lo fai ma wa mo ke fai kaul kala sa kaul. Fam tala tu sala so le lo la so le wale la va. Tired of being a secret disciple, and he stepped forward and carried the cross. Now le taimi mo tatou le aingo le tua mana ke usiano. Praise the Lord. I love you, Tino Cariso. I love tau Tino po le ale me ngai ki kau kingoa. All this is empowered by the Holy Spirit. O mai ka ko foi pes. O nga. Le nga tsai finau la ti tiu te manu malo. Loto tele. Fa toa. Sai. O fa tasia mo le fe au le fai maso. Fa maoni. Ile nga o tali so. Mala le tatou lol tatou wola le ola te ola le ola o Yesu, le ola upuia. Le ola e fale ngaina tangata, lo e tau ngaina tangata, tua ina, e pole ale te leo lunga utala, e fai ai tangata fale nga oe. Ya e lola le ai se mea pio e ufitia pe. Le ai ni tau fai ngale anga le pogi sa e ufitia pe, au mai Yesu me lumale. Malama. Ya e tatu i lola malo si anga. Tau sa loto ai mai le fa matau o tatou tangata o le matau i le tua. Set yourself free from people. Set yourself free from being exposed. It would be set free o le matau i le tua. God cares. Siri le manatu mai o le tua ia te oe. Le te ala e o e fasili le atua e. Siri nei la tau le li. O le tau o le mea. Taimi le nei tatu e ai. O ni fata singa, o ni tapua inga, o ni le lenga, o ni mea umalama e le dusai ma le sintia o Yesu. O le pelu le mea. So. Not peace. O le tatu spaia a le file mule te ngata male atua le se file mule lotu. God gives us peace in our heart. Ina o maliu Yesu tanubia o fo mai lana mi o tonu tatou mai lo tatu spaia tu se Roma tatou ton talia tau ami o tonu ina tatou. We have peace with God. That's true peace. Tau te ola i le file mu o le atua e leo ino tatou mafo fau tala tu se Filipi. Tatou te mafo fau tonu ai i mea vi ia, ma mea tau le leia, ma mea mama. Tau te ola sanga tonu ai luma o le atua i mea tatou te fai. Ai tatou ave mea tatou te pole i le atua le whakatonga ma le tatalo ma le whawhitai i le atua. O wai manatu mai le atua ia i tatou uma. Hallelujah! Tulai mai maave sa pati mo le atua.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Popo tagata reo tau mai o oe o le atariso. O oe o le afafine so. Be faithful to the Lord. We are free. Tau tau no tatu ori. Mio tatu wainga. Le lotu. Le malo. Le nu. Gonna stand faithful as praise the Lord. Solo mai mama Everybody holds hand. Am whai
tau te tutulu mo le tua stangata e tasi. Ia o le tatou tali lea le tangata e tua tasi whai le tua. Make me a faithful son, daughter, disciple. Ia vea le tatou whale o le so'o wha maoni leli. Teimi o lo tatou iei. Nau te manau te talo le tua whaftai lo to le upu. Te talo le i mo le stangata na e te uolo na lima. Ia wha manaina o le manaonga wha mana mai le nganga pa ia tu sama le upu te talo. Hallelujah. Empower us, Lord. Strengthen us. We can't do it on our own, but we can do it with the power of the Holy Spirit. Empowers us, strengthen us to be faithful disciples in the time that we live in. Amalosi mai i mātou le mana le nganga pai hia. E whai mātou maso. Wha maoni. I o mātou a inga. Le malo. Le lotu. So se mea mātou te iei. Mātou te tau atu lo mātou vai vai. Nei so mātou malosi. Ai whawhitai te whaolaina. Palauina. O atalima o a whina lo a inga le atua. Mai toi wha mana ina le mana le nganga pa ia. Ina ia mātou whai le wheau. O mātou ilo le leile. Alu ma losi o le au penga o le wha matau ina o tangata. O mātou ilo le leile moni o le whai ngofia o na tu malie o tangata. O mātou wawa ai ei tau pulenga ma whainga ai li lilo. Ma whamasinonga ua le tau sisie. Help your church. Help the body of Christ, your sons and daughters, to be people that fears you. I le wha atu atu wale ina e wha leo lau a mioto. La vea i mai I mātou le tua mai le whaio I mātou ma so'o wha lilo lilo. Ma so'o nā tia. Help us to stand tall when we hear the call. So ni mai mātou lotu te tele. Pe a whai mai, pe a tua ina, taureanga ina. Maruia mai lo wanganga I o mātou loto le ola lea na soifu ai oe lo mātou ari. E te whamanuia mai. Ai te whamanuia mai ina I a mātou wola ina le ola na e soifu ai esu. Au mātou lo le ola le manuia. Ola I tū mau. Le tua te talo ia te oe mo lo fale le nei tae au ia whaita mā uma mātali so vi I ai oe ia whaiti nā uma I ainga ma tina so vi I ai oe ia whai whanau ia whai ma whanau so vi I ai oe ia whai matai uma o le nu ma matai so vi I ai oe ia whai lau whanau ngā lue ngā luenga le malo ma whai ngā luenga so ia te oe lo ma tō watua yo la tō whaiwa. Ia whaia mātou whanau o lo walawina e fola lau tala le rei. Whai ngā luenga so le fefe. Tau tino lo wami o tonu lo mātou watua. Talo ina ia moli le file mu. E te manatu mai I la mātou samalinga. Te whai mai. Waila te mai. Whamalo sia I mātou o le taua whale nganga. E mātou I loa ma le whau tauta. Mea mātou te amene ei ma mea mātou te
le amene iai. Whatasinga mātou te iai ma whatasinga e le ai. Tau si singa lo upu moni lo mātou atua. So bless your people. Ia mai aingo le lotu sama lo upu whamanuia le tino ke riso. I lato umau e un whalongolongo mai nesa valley. Lord, bless their heart and may you empower. Let that word be established in their hearts. And bind us together, unite us together to respond to the call. Faithful discipleship of the Lord that fears nothing but the Lord himself. Loma jowa tua ia vi ia oile nei tai ao. Whamanu ina lo swafa. Amen, amen, amen. Oh my asoma e ia fina sina reza wale. Toelupe.The, Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I.
The journey to Israel will affirm your faith in Him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Ia fa talofa antu le fiafi ngo sua la ulu le fo matamua sa longa i fo i fanga i ampalauri ia ile te sanga e tasi le lua afe su fitu ma le lua afe su valu ia sa ia isa no malanga tua i sa elu Samoa na tunu pele o te fa ftaile tua na vano le lei ia tonu fo lo ia te oese la ngona fa pena le fia alu pa ia pro no le tua ia le si taimi po e talo fo ile tua mo si taimi io le mi le lo afe lo lima lo fa pena na ia fa mo le tatu malanga ia fa te fia malanga mai lo ainga ia se no o te fia ia se la ngona sa ruitawina ilo tangata ino tu mo vai le mongo olive ia lo ia pe fetanga le tua le malile fio fa lua mai o Yesu Kristo ile la lorangi nei mai o le a fio mai o ia ma tu vai on ao le mongo olive e fa fia ngai ma le malu fo ilea Samoa a e fia i loa tiri nei lava a mea matango fia na faia le tua na tutupu mai o le atutupu fo ia loa no le leile tatou te malanga tuai ia Israelu awane ingalo ia te oe whamlianga le tua ia o lo ta tia yo ta lima ia o ta ua la valo ia i fuafuanga whafsotai purenga le tatou 𝚗𝗏𝚗𝚏𝚜 ia mapuki e loso o vanoa awane ingalo o se fiafianga telefo ilo nei tangata o na ele tasi se saito lo whapena o na tala no matus pa ia o tausanga umalawa e aloi malanga lo whailoa mai e au la tau o le whapena archaeologist o na maua le vaenga ma le vaenga o le mea na fia ile nganga ma misia ile nupa ia Samoa ta pena le lua afe lua lima o ina te lo polo to e tūl maunga olive ia e fio mai lo mai Yesu kusanga ia fungia le tua whamia fuafuanga ma plan mai le nei taimi se ia o atu il wha moe moe ona o Yesu. God bless you. Five time. Hello, 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑𝚝, Pulevinaka, and Shalom. My name is 𝗵𝗚𝗚𝚗𝗏𝗚, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salam, 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑𝚝, wa paanga kato 𝚗𝚑𝚙𝚢𝚑𝚝 so se tolera lang. Ia ole o sia Paulo Poutoa futi pali ile le ngoa. Ia ole lua fesulfa na o malanga Israelu. Ia e se tau so ole atua, ia o se mesa famani na ia ole te la mea le lei uma ai o se o lungo le mango fidua ingale na tatalo ai Yesu Kristo ai tu mai ia dia ma mo se desi tu ngango la ngonga ai se va ngango la ngonga ile nganga pa ile tu ia e awalo fa singo manga fo ima ile o mai male pa ngai ile tu nganga luenga ai o e lo sila mai mo mai tu la ia o te le sa un le simalanga le tato 𝚗𝚑𝚙𝚢𝚑𝚝 ta sang fo ia fio mai tala mai au ta wa yo lo so te o le tua fa yo lo talo le tua ai ma na ia fo o te soli fo i au le tua sa fe malanga lu ia te te ne mo finish fa monang ia fio mai tala mai au fa fo Yesu Kristo. Amen. 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑𝚝 and Shalom. My name is Shivani Sharma and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023. And both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September
and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and do join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during His time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Yeah. 𝚘𝚙𝚙𝚢𝚛𝚒𝚑𝚝 malu Samoa. Ia o lo'o ingoa o Ioelu maninoa. I le tausaga e lua afe sefuluvalu. Ia o le tausaga lea na tatala ia le ali'i se avanoa o te malaga atua i Israelu. Ia o se na fa'atupuina lava le fiafia ma le oli'oli ona talitonu ese fole faitau le afioga le atua. Ia ese fole va'aiga ina ua alu ma va'ai matulau ele. Ia tele lava ni luitau na o'o mai. Ia ai pei lava o le na o va'ai ai le vaitafe o Ioletana. Ia o le vai lea sa baptisoina ai Iesu. Ia o lea sa fa'atino ai la matou baptisonga. To tele i matou 50 fa i matou sa fai en matou baptisonga i sunga foi whawhengainga pe ona matou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa fai foi le viinga, ma fai pesenga, ma fai le tautalonga. Ia ona o le anganga whaafitai i le atua, le iava noa tatala mai e le atua. Ia a fai o iaise mo i mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia. Ia lo wawanoa le leilea, lea ua saunia le Global Kingdom TV, ia le wawanoa, ia e whai malanga atuai, o no le suafo Yesu. Amen. Talo falava, o lo wingoa o e seta wapsuanga whaumui. Whaftai le atua mo le neia manoa ua o maua e mawhai ai o na o whaasoa atu i atu oi. Pe a whai o ia te oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le nei a fiafia te fia whaasoa ia te oe. O se filifilinga tonu, ma le ame o tonu. I lo wo o atu iai, o le a e iloa ai, pei ona o wo o iai, e te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i fo ai lo uloto, le i tioa a moli mau le a fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai le manuia i so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo talia Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fiasia, e maua lo wa noa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, e le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le suafo Yesu. Amen.
Maamene. 𝚟𝚒𝚙𝚢𝚑𝚝, Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na Toelupe.The. Ia talofa antu 𝚘𝚌𝚙𝚢𝚛𝚒𝚑𝚝 le 𝚘𝚑𝚞𝚗𝚒𝚑𝚝 𝚘𝚑𝚑𝚑𝚘𝚑𝚘𝚑𝚘𝚑𝚘𝚑𝚘𝚑𝚘𝚑 ia ile te sanga tasi le lua afe fitu le lua afe suvalu ia sa ia sa no malanga tua i 𝚘𝚑𝚑𝚘𝚑 Samoa na Toelupe.The o te whaftaile atua na vano le lei ia tonu fo lo ia te oese la ngona whapena na e fia alu pa ia po no le atua ia ele se taimi po e talo fo ile atua mo se taimi ia le mi le lea lua afe lua lima lo whapena na ia fa moe le tatu malanga ia fa te fia malanga mai lo ainga pa ia se noa o te fia ia se la ngona sa ruitawina ilo tangata ino tu mo vai le mongo olive ia lo ia il perfetanga le tua le malile fio fa lua mai o Yesu Kristo ile la lolangi nei mai o le a fio mai o ia ma tu vai on ao le mongo olive e fa fia ngai ma le malu fo ilea Samoa a e fia i loa tiri nei lava a mea matango fia na faia le tua na tupu mai o le atutupu foi ia lo no le leile tato te malanga tu ai ia Israelu awale ingalo ia te oe famlianga le tua ia o lo tatia yo talima ia o ta ua la volo ia il fuanga fa so tai pulenga le tato Global Kingdom TV ia mapuki e lo so vanua awale ingalo o se fia telefo ilo nei tangata ona ele tasi se saito lo fa pena ona tala no matus pa ia
ia o tausaga uma lava e aloi malanga lo whailoa mai ai le au la tau o le whapena archaeologist o le maua le vaenga ma le vaenga o le mea na fia ile nganga ma misia i nupa ia Samoa ta pena le lua afe lua lima o ina te lo polo toe tūl maunga olive ia e fio mai lo mai Yesu kusanga ia fungia le tua whamanuia fuafuanga ma plan mai le nei taimi se ia o atu le wha moe moe ona o Yesu. God bless you. Five Hello, 𝚟𝚒𝚙𝚢𝚑𝚝 and Shalom. My name is 𝗵𝗚𝗚𝗠𝗚𝗡𝗏𝗚, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salam 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑𝚝 wa paanga tato 𝚘𝚑𝚙𝚢𝚑𝚝 se lang ia ole o sia Paulo poutoa futi pali ile le ngoa ia ole lua fesufal na o malanga Israel ia se tawo so ole atua ia o se mesa famoni na ia ole te la mea le lei uma ai o se o le mango fua ingale na tatalo ai Yesu Keriso ai tu mai ia dia ma 𝚘𝚙𝚙𝚢𝚒𝚑𝗥 se va 𝚚𝚑𝚙𝚢𝚒𝚑𝚥 le nganga pa yo le tua ia awalo fa singo manga fo ima ile o mai male whangai ngele tua nganga luenga ai o lo sila mai mo nei tu la ia o te le sa le simalanga le tato 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚑𝚝 tau sang fo ia fio mai tala mai au ta o lo so te o le tua fa o lo talo le tua ai mana ia fo o te soli foi au le tua sa femalanga i lungu ia ke tekto ne mau finis fa monang ia fio mai tala mai au fa fo Yesu Keriso. Amen. 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑𝚝 and Shalom. My name is 𝗚𝗚𝚙𝚅𝚍 and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023. And both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say, going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during His time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name.
Ia, whaatalofa atu pa ia malu Samoa. Ia o loo ingoa o Ioelu maninoa. Ile tausanga e lua afes fuluvalu. Ia o tausanga le na tatala i ele li se vanoa o te malanga atua i Israelu. Ia o se na fatu puina lava le fia ma le oli o na talitonu ese fole faitau le afia o ngā le atua. Ia ese fole vainga ina uahalu ma vai matu lau ele. Ia tele lava ni lui tau na o mai. Ia ai pei lava o le na o vai ai le vai tafe o Yoritana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa whaatino ai la mātou baptisonga. Tō tele i mātou 50 wha i mātou sa whai en mātou baptisonga i sunga foi whawhengai ngā peo na mātou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa whai foi le viinga, ma whai pesenga, ma whai le tautalonga. Ia ona o le anganga whaafitai i le atua, le iawa noa tala mai e le atua. Ia a whai o iaise mo i mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia. Ia o lo wawa noa le lei lea. Lea ua saunia le Global Kingdom TV. Ia le awa noa. Ia e whai malanga atuai. O no le suafo Yesu. Amen. Talofa lava. O lo wingoa o 𝚜𝚜𝚙𝚢𝚑𝚝 Whaftai le atua mo le nei ama noa ua o maua e mawhai ai o na o whaasoa atu i ate oe. Pe a whai o i ate oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le nei a fiafi o te fia whaasoa i ate oe. O se filifilinga tonu, ma le ame o tonu. I lo wo o atu iai, o le a e iloa ai, pei o na o wo o iai, e te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i fo ai lo uloto, le i tioa a moli mau le fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai i ai le manuia i so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo talia Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fia asia, e maua lo wa noa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, e le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le suafo Yesu, amene, ma amene.